muntu etagwa Kalembe mutuma Kalembe assembly ndirute ije nande bo baire bateku Martin Moria kiongozi na Kalembe bo ibariterwa ndendo kuira Kalembe Kalembe iko bibilia urite miakaraje akabikugerwa stima kwa tere ute MCA bagatuma ntu tokugera na ikobi na igintu barite okwa kuma kire makanjura bara bareo balingana ai batongana mbondo muno bashamura no bwega kansera bashura na kwanza kulungu etagwa Kianana Kianana meano nyakiti no nyakio yu nyaki baruma na bakaruma na nya biara nyakiti kwa rondo kura nyingi kansura wetwa kigurwe nandi na kweno ngo wetwa kagurwe nandi arunga mawe ni kigurwe ikinene ukangi kagurwe kanini Mbele tutingate ishere ya kwiro si wejina tena thire tukatugaria nguruki tukamenya mwayo nandi MCA baguchokera county Meru betere bathithia kinyambunge yao yachokera gikaro kuri ntuku ya Jumaine na batumiria mbere mabakugwathania baruga cha kubaromba kuboria barombe rais arete gintu gitagwa Meru beta Meru Metropolitan Services na njire nkwikuga uri atiko 187 ya katiba ekuga ngugi moche thirikari ya county Meru inenkanirwo kiri thirikari nene na bauga abo bakona thirikari ya county Meru kwi ngugi mwete kumba kurita na bauga romba riu barikitie kurigwathania na iba kurigwata maru na bauga nande bakambiria nyabo kurithuraniria saini na kinyethrote no sheria kuga romba riu riuthuraniria saini sheria riuga thirikari nene na thirikari cia county na thirikari ya county cietekanirie mugeire kwenda onenkanira lazima inya thirikari ya county yake gutuika na ekonenkanira ngugi imwe inya thirikari nene no inenkere thirikari cia county kana thirikari ya county ngugi imwe irebwirite kwithirwa kirita sheria ne gwitikiria na neje ne itumia atiko 187 neje ne itumike monkere bukiona thirikari ya county no ite ngugi bwega nkorukie nene no bumitigire na mbeca iribwirite gwita ngugire thirikari ya county kiona ngugi no irito bwega thirikari nene nkorukie yo no itigire thirikari nene ngugi na mbeca iribwirite kurito na ngugire ko na ngugi igi no ntubwitikiritwe gisheria indi sheria iriuga thirikari nene itekanirie na thirikari ya county gwitikanĩria kwithirwo kurio gwitikanĩria na kukwithirwo kurio ikonania governor na president nuntu bwana na thirikari ucho ijire betikanĩrĩtie teka bomba kuma assembly kana bomba kuma kiri kingi aritiga bumite kiri governor na president na bubu mobura bethire na bunge na bu kuri ntuko yu ya Jumaine bunge ya county ya Meru ne gwathanirie romba ringi naryo kinya ryo de kubuta ngugi ariti ngugi bankathie iguru 12 bathirikari ya county ile tongeretwe ni governor ni mama bareo mawaziri ma chief officer chief of staff county secretary bareo antu bareo me 12 barea iromba ruge une kuromba kinyabo beberu ngugine na bara batumite romba riu bariuga bau bwandu bara bagwetanirwe na mantu jatebui ria benda impeach governor kiri mbungere senate kinyethwa governor na ebere kuri antu bagweterwo bakauga ni bagwetanirwe mantu jatebui ya governor na uaja utemeia yako na governor wate kauga kumeia jathithitwe kauga atiri ukeja kwithirwo inya kumeia jathithitwe ngugi ingoge ngania no bwirite kugitata no ntoga maige ndithitie ja kwandikana tingoge kwa kwandikana ingoge county public service board ikethora kwa biuria bikwenda guchoku au korie nimbo na kana bo ikeja kwithirwa kwa bubo thithitwe korie ni county secretary ikethora gwikiuria kire au oni utingoge yakwa no akili muthomithia nkolo ugana na kuga it wasn't me kethoro ibo it wasn't me na nde bari ugana bo bara gwatuika ikeja kwithiro ibo kwe makosa jathithitu ibo rue na ndibo bakuiba kwenda kubeberia mbio iba kwenda beberu obicine na ne afisa 12 bathirikari ya county Meru
na speaker wa mbunge kaunti ya Meru tawa Yububundi anenkanira mantu jau kire kamiti ire ya mantu jegie sheria na yegie uritinguge iringane iricho iringaniro cho ijiri nontu bomone uritinguge na jange mantu ya sheria gwituikane aritinguge baunite sheria ko ure kuringana na eromba riu ko kamiti ya sheria na kamiti ya uritinguge igwatanire icho nkone mantu jari jau bareta report mbungene okagita ne kau na kumutaratara jura jo kuthurania saini cia kurungika thirikari kaunti Meru inyo katiba no itikiritie saini ciuthuranu na bothurania saini bwangania 10% ya ringi kura bara betharo bare kaunti u buitakiri president bumurombe arungike thirikari ya kaunti na tutichokore onde bene ukathithio gukamba gwina mutaratara gwojore ona itwabatariririe ntuku njumaine nthiru president arikia gukinyirwo ni iromba riu uria kuthiria county uria akagita kinyethera sheria etikugo u na erigiri nontu eteke na uwezo bwo kugita ate na capacity ya kumenyethera saini ichiama na ichiaringi kura bakama ba county ya Meru kana te bakama u saini iu akagita ate akainenkanira kiria ABC wirigiro nontu ibo bena register chiaringi kura bamwire kethero aringi kura bau ibama na bara bakama kiri bau bareterwa kethero bagukinya 10% kethero bagukinya 10% achokete mbunge na senate amenyithie agukinyirwa ni iromba riu na achoke amirombe itikiria thithie ire itagwa commission of inquiry kamite guchungwa na mantu jau mbunge senate akurukia thithie kamite iu achoke amithithie na ndi kamite iu itegere thina yongo ina iri Meru negerio gwatithania ntere iria cionthe ciina nkuchanio Meru kamiti iria yaremwo kugwatithania antu bara niwe ithuranire report na inya yombo bagwatithania ikathuranira report ikigi president mwira antu bara tukugwatanira bakuiganwa mantu rau jakuthira na baremwo kubagwatania ite president antu bara tukugerio bagwatania bakurema twendekithia rungi ka thirikari ya county kenda nontu tikumba kurita ngugi ya rungi kwa nayo sheria iriuga mbere ntuku 90 ithira kura ingi ciethirwo ikuringwa gutara atongeria ba county u na mbere kinya na ndi report ira no mwanka ikwiri mbunge na senate ikurukie mbunge thirikari ya county ya Meru yekurunge kwa yarikio kurukia president na nda athithie mbio athithie reza kwa interim board ire katigwe gwatirite ngugicha thirikari ya county nontu na ndige kurungikwa na sheria iriuga ne ntuku 90 itebwirite kuthira ithurano bingi bitathithwa bya gutara atongeria bangi ba county na ikauga mbunge senate ndaika yonde mbere ntuku 90 ithira ikeja kwithirwa ikuona thina iria irare ona ndi kuthira no ichokie thirikari ire county kaire bunge senate igitare onde bobuga kinyamo bukaiganwa bukona ugatwitite ndebene bukoria ukwerie twachikia kingerero twinde ou ngondu bukera na hapana achuka twachikia kingerero ou ngondu ate shwari bukera na kwerio ou tweto ou na ituje muito juto twitite kodongo lagi kiju bara badongo da keju turaito kaituma era nderenge tudonge tu magona yantweki ya umaira na ya makai mange ora iro waliko waja nando kona no gotize thro ri thongo thore bara bakaura na ibo baingi kana ibara bakaumira na nyoro kaumira nderenge akaumira na ndoro na maronda jama ingi muno teka kwende atithiro enajo ngoga na ndire othongo tha muito jojo tha izire anto awetera 2027 wejo thongo tha keju bugetekaniria bukona otemana twito bugetekaniria gwita ngugi amana ndi senate kona itumi bira biratuma thirikari ire mo kurita ngugi bikuthira irare nkuchanio gategate gatongeria ba thirikari izi bakuiganwa ukethora bakuiganwa senate no ichokie thirikari ire ngugine kagita konde mbere ntuko 90 ithira inde ntuko 90 ikiuga ciathira kura ciethirwo ikuringwa kuikeja kwithirwa gutirona senate tirona senate nyantuko 89 no yuga kautira ibagwatanira nande bakawa nyantuko 89 kwambe tho guturumika manja bwega meri ithatu campaign
Ango ndakuria muthaura ikwenda kumuria kuringana na utafiti waku kuringana na kuona antu abunwa gwitikire mongata coka ndebe ni kairi tu ntukuna 90 kuthira na itukara kuringa kura autira ABC commissioners sikarata mbere ma inda berete okaire nte kuona tugikinya au ande bene antu gucoka ande bene ikuga tugacoka ande bene gathai antu bara bethero bagicinda na baba nene tuberete inyoka iri igavana Kawira Mwangaza na uri gavana Peter Munya utukara jeka kumba kumera muntu ungi umba kugwata inye siasa muntu omba kugeo maarufu bunga no uage athingati baba ingi kaunti Meru na Meri ewe iyo gatigati kana ndi na rira tumba kuringa kura na ekeja kwithuru bo baire barinde bene Munya no Azimio na ne Azimio damu no tere akathama Azimio nyomutaga na kona muntu nwe munene wegi siasa Uhuru Kenyatta no kuona Uhuru lai no kuona gikucha njara acoka kiuthine kairi no kumenya jesi ma general ba weja ba Munya lai be mantone nande na Munya akeja gucoka ndebene ja akeja gucoka ja lai akenda kuromba kura utibia amba wetia arega kunenkerwa tikiomba gwitie theo gi siasa tawe Uhuru Muigai Kenyatta arega kunenkerwa etana kyoi campaign ine yu bo nyo ate mwebera na mweberete tena no tere Ruto amwenda no tere nda Ruto mento bara bo bairija ija roje na magutata batiungana ndamu chiao kaigirana ndamu ya Rais William Ruto na Munya kaigirana bationana batendana no batiumba kwambiria kwendana thairiku thai bona ndeba bakethora bagicindana no kuona mbuga Rais wetu atigara ena mantu jairija nyamwira chiambio chiandenge ingochi chiandenge ora ni manu ngochi nege wo biroke na kuona bia nzenge we bomwe ni UDA kana Kenya Kwanza irungike muntu inywaro kura chiae chia gavana noe bakejo urungika muntu ethero anuntu tutera mbarathi jiri kethero ire Kawira na Munya na kethero kali kaumburu rone rwambio mbarathi na gakari giontu butono aya boja ire bunge tiga akiuga anuntu Munya no Azimio na Kawira guntu atwire go support Rais William Ruto na areguru na ne achore nyaba kuma tene gumorera bathithagia kiama kia URP Kawira na are official URP na no muno antu bara baigikite Ruto safari newe ai ya gisiasa kinyarire antu bangi bamubuthagia Kawira ibare amwe bo bari uchore bo gisiasa kinyethero ate bo ateka bari kiamene kimwe ande kauga ansupport muchore ko gisiasa nontu kiri babo baire bomba kuona gitiki ujo no mbomba ke gutara hari muntu wakwa nande ne ikeja kwithurwa Ruto agakinya go support Kawira ndebene gutemana ja ko bakinya ndebene wito support muntu uri okaririte giti bura buthu ikwariria Kawira na MCA na bara bange bakoreta nkuchenyo chege siasa kaunti ya Meru bukaithiria Kawira akenderea nontu nya bakejocoka ndebene no we umbo support no kuona kethora kena muntu ungi owe na bate kuiganua Kawira na muntu uwe na kanyombo chinda riu no ugenda bacoka ndebene kenda muntu wajukia giti lakini thai na ndio tegera Kenya Kwanza bure wategera UDA utu muntu beno we ure umba kugitate kwo bakuga muntu mantu ithigia no anenkero tigiti ya UDA no anenkero we no ntwe na right ya kunenkerwa na agakinya ndebene na akairomba nyakague matarombete nyakague matarombete ona ingana magana magana chiaona ite andikwa ni MBG anandi kio nte kuona atia ya katumba gucoka ndebene kairi na bwakwa maoni jakwa no mbithiro I might be wrong I might be right kingi kiro kuri chimbio ai mantu da IBC to aberira kairi gutegera saini kethuru icha kama itiguitia IBC ithiro ina commissioner ari iwi nguge secretariat oringithia ithurano igyo kwenda commissioner na nukuona nandi ite kwenda kwithirwa kwina commissioner nguge secretariat inya neyo ika record ira na IBC menya ina secretariat ira ina mwanka CEO Marjan Hussein Marjan
na ena riu nibwirite kwithira ena commissioner na commissioner bana betharo bari mugwanja bakethirwa bena chairman kana chairperson wao na bakethirwa bena vice na bau bangi commissioner bangi batano na ici bau ibo batio kou gukurukia ithurano bithithwe na bwikirage ngatheti iria thirikari ya Kenya gazeti ithurano bithithwe na ntukuna au bo kwenda commissioner nontu commissioners na chairman no bwirite gwikira ngatheti ni ariko au no bwirite gwikira ngatheti ni thirikari lakini gutega saini iria kethiro ici antu baciandikithitie kuringa kura county ya Meru secretariat iu au iri sawa na gutena thina kou saini iji Ruto achikia kiria ABC no itagetha iji ara gukendekana commissioner bethiro bareo ni gita rira gutumiria ntuko kuringa kura nio tukiuga mithiurukano yathiurukana jau twabwira jonthe kuma president akinyirwo isaini anenkanira gi secretariat mu verify muretera aikia senate ikurukia riu athithia commission ya inquiry ne karana antu babonthe ikigagua thina ciao na ikigeragio bagwatania riu icoka yaandika ripoti icokia ripoti kairi kiri president ikia mantu jara kairi kiri mbunge ya senate tukiuga twathiuruka kukunthe IBC ikethirwo ikuthura commissioner ni untu bwa kwithirwo kinya kiria meingirite national dialogue committee talks iji rwaria rurathithe ruraingirite IBC itagitate itirathithua rutere rwa Azimio na Kenya Kwanza iba gwitikaniria IBC ni gwitie thithitwe na mpura kumbikeka lakini abakuwa njira eu iri wathone thai ni kwendera rutere rwa thirikari kou guchuo njira ngiri nya tukethirwa twina uge inya bo bakethirwa bena uge bari Azimio na ibaretikanirie kinya twanya tu itwongerwo to commissioner to commissioner to panel ya ire kuthura commissioner ba ABC baume mugwanja baitie kenda baretikanirie twanya tu twongerwe na ingwitikia tu tukwenda kuongerwo ikenda Azimio irwa nandi antu benu ikirenia inyabwe gwatinda butunogetie begire antu bao kenda commissioner bomba kugitate bomba no panel yu ne kathura commissioner ne rinye kwambiria mutaratara Azimio gutwike kureta thina na igukarende kwaranirwe berwa nandi panel ire rathura ri ambe ni bwetere twambe twaranirie twaiganwi sawa na no kone baretikanirie bongere antu bangi bairi na inkwa bongere commissioner baume mugwanja panelist baume mugwanja bete kenda inkuthugania bau bairi bari iguru batitaro baberu ya Azimio kero aya na ndirete ni antu beru bairi nyabu bagite atia nyabu batonya ariku batonya aja ingwitikia ni ugukagita kunu ntu bagitumikio nkuona atiri bakeja rais akeja kurega kuthingatiro nkugira na akabanga kurungika county assembly Meru na bakarega kuiganwa ntuko 90 ikiuga ciathira inkuona igita riu rikinya IBC ikethirwo kuthithwe ingi na yanyo muma na untu yumba kurungamira ithurano na ndio na je kontubu na bunya gwatwika bwakarika iga mweri jwe 5 jwe 6 mwaka twitite lakini nte kuona twikinya ariku nte kuona twikinya ni untu boito mibiria ndaeja na mbere aya tukari kire kuthuranwa kwa saini MCA bate kwenda kuuga mantu joja kuthuranwa kwa saini bariuga gavana gako jatumira kugitate ugamakia nontu akija kiyo kweli bamure obachoka tiwe nyechoka nontu bariuga gavana gako tumira mantu jo kugitate ugamakia ura bomba itebiao bomba ochindwa na bariugo lakini nio bariugo ni untu bwai muntu ura wambiritie mutaratara jo kuthurania saini icio yetagwa David Karani ambiritie nyambere beta senate na impeachment imuteterio kioto kio muntu etagwa David Karani niwe wambiritie indi ukinya rimwe gavana na ugire gukeja gutwika MCA bate kuigua bachoke bagwatanire bate kuigua kworo ya nkoro bare yondo ene waga support untu bubu akitate bwa kuthirua kwa thirikari ya county bachoka ndebene kairi kwibo bakuga kuthirua kwa te kuthirua katiba yuga suspension yuma katiba yuga suspension lakini ire suspend mwanka ntuko 90 ciathira 90 bwethero butira iganua kura ingi ni bwirite kwithirwo ikuringwa na riu kura ikuringwa tekeri suspended
kere dissolved ona kura ciaringwa kere dissolved like suspension iketo miokugwa senate no ithirie suspension igita rionthe obena gore ito bunga akiboiganwa ipawe kuthiria senate nio na bwe campaign ne kinya bwe campaign ne bwe gatigati kinya kura ire runene bunga akentuko 90 ita bwe ntuko 90 senate no ithirie wera okay na suspension iwe areka thirira kura ingi iringwe iu nio itagwa dissolution nkumenya katiba menyete bwirite okwira manto jo jonthe manto ja mwene gwasi umukinya wengwa gatigate kamato jaku kwina gintu gitagwo tombo no tombo bu no butumira no nturi ukaigua ntuko 90 ciathira kura ingi ikathira kura ingi itaringwa itaringwa buthura atongeria bangi nawe okuthugania atongeria bau batonya obicine thirikari iri ingi iri suspended itithirirwe tene kenda yeja na kanya ingi umba utonya kou niunga kimpumba kuo aya tucoke nandi naja county ya Meru rwana twire kumeneria gavana monona inyene nenya gavana neja ira sentiment yo atiga mugera kiugo nenya wengwa rira athigia jwa wa mugera kingi woni ubatura uriku kuma gavana gutwika gavana nandi kwikiathone kiatho bari weekend nthuru kiri mauga na jukire thimu na ringira gavana amwira utike tutinda kuruira kairi ntubari no mbunge ne rira gavana ari women there na uga ibari no chore bonene gitari na utike bakuruira kairi na aramwirira utike bakugitate kuruira kairi na mwira na ndi na bete bonde barie bagwathanie Meru baitere Meru ngugi o muntu etherwe na kanya gake gagwita ngugewe mujumbe itewe MCA itewe gavana itewe na bera na ugo leo ka bukare muiguchwa ntumeni twente bogirira utuoka ande mantumeni na riuga na ndi bari tayari kugitate ndi bitu minyango tindo mugira na inya na hare aja tutimuthikiria akaigua